laha tlhelo ka mina ku tshami nqambi tanihi ntolovelo mi tiva leswaku loko hi tshami hi ndlela leyiwani hi va kha hi lava ku vulavula hi swin'wana swiyimbeleri kambe namuntlha hi mi tela na hungu ro hambana na leri mi nga tolovela rona. A ka ha ri mahemuhemu, a ka ha ri mavarivari, a ka ha ri man'iningini, naswona a ka ha ri gubya leswaku eka n'hweti ya N'wendzamhala eka lembe ra 2024 ndzi ta va ndzi ri karhi ndzi humesa phurojeke ya mina ya vunanga bya Xitsonga. Se tanihi ku hi nkarhi lowu mi lavaka ku humesa hi wona ku ta va ka ku humesa swiyimbeleri swa ku fana na va Mr Post, vanhu va ku fana na va Dr Joe Shirimani eka vhiki leri mi vulavulaka hi rona. Xana a swi mi dzinginisi ke tanihiloko n'wina ma ha ri xiyimbeleri xa ha ku nghenaka eka vunanga ke? Eka vunanga bya Xitsonga a ni chavi munhu kumbexani mo vula kokwani Mavhayivhayi Dayina Hi vo va mi yi huma 14 Bay hi yona leyi hi nga va ku hi ri ka level yin'we kumbexani ni nga lwela hi ku va ni pfala yona mara ni vona mi khome nhonga laha swi nga va swi vula ku album leyiwani mi yi kambelini kumbexani mi bohini ku album leyiwani loko se yi ta huma yi ta fika yi karhata swinene a ni tivi ku nhonga yini. xivutiso xa n'we a xi kongomana ngopfu na album xi kongomane ngopfu na ripfumelo ra mina. Mi nge le xigodini namuntlha. Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.